Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Congo Kinshasa. Leta ya Congo Kinshasa n'umutwe M23 kuva kuri uyu wa mbere batangiye ibiganiro by'ibanga bigamije guhosha amakimbirane amaze imyaka irenga 2 hagati y'impande zombi. Amakuru atangazwa ku mbuga nkoranyambaga z'abanyamakuru bizwi ko bari hafi y'ubutegetsi muri Congo aragaragaza ko impapuro z'inzira zagendeweho n'abategetsi ba Kinshasa bajya muri Uganda zanditswe tariki ya 16 z'ukwezi kwa karindwi. Ni ibiganiro bihagarariwe na Uhuru Kenyatta utegeka Kenya uri kumwe na Perezida Museveni utegeka Uganda. Inyeshyamba za M23 Niwe FC bahagarariwe na Rene abandi Lawrence Kanyuka, Yannick Kisora ndetse na Colonel Imani Nzenze. Intumwa za leta ya Congo ku rundi ruhande ziwe na Abeba Hara Okibare Jean Bosco usanzwe ari umuhuza w'ibikorwa gahunda ishinzwe kwambura intwari imitwe yitwaje intwaro ndetse no gusubiza mu buzima busanzwe bahoze ari abarwanyi. Uyihoza ari umuyobozi w'inama nkuru y'itangazamakuru n'itumanaho muri Congo yajyanye Ikampala n'abarimo uwitwa Mutuware Marangu cyo kimwe na Okwanka Bukasa Anselme nk'uko bigaragazwa na ordre de mission bahawe na Minisitiri w'Intebe wungirije wa Congo kana Minisitiri w'Ingabo ndetse n'abahuze ku rugamba. Na ordre de mission cyangwa se urupapuro rw'ubutumwa igaragaza ko mission werejwemo Ikampala igomba kumara iminsi 5. Kinshasa yatangiye ibiganiro rwishwa na M23 mu gihe rero ahiye ko nta biganiro izigira na rimwe igirana n'izo nyeshyamba zowe na General Sultan Makenga. Ibihugu birimo Leta z'Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Ububirigi, Ubwongereza na Uganda yakira ibiganiro n'ibindi byinshi ku rundi ruhande byari bimaze igihe bibwira Congo Kinshasa ko imishyikirano ariyo nzira yonyine izakemura amakimbirane amaze igihe abera muri Asirazuba bw'iki gihugu. Kugeza ubu hashize iminsi mike nta mirwano ihuza impande zombi nyuma y'agahenge k'iminsi 28 katangajwe na Amerika na agahenge Washington yatangaje nyuma y'iminsi mike inyeshyamba za M23 zigarurira uduce dutandukanye tw'intara Kivu y'Amajyaruguru turimo nk'imijyi mito ya Kanyabayonga, Kaina, Kirumba ndetse n'uduce twinshi twa teritwari ya Rubero. Ibiganiro biravuga nyuma y'aho leta ya Congo ihamagarije umwe mu bategetsi ba Uganda uhagarariye iki gihugu muri Congo gusobanura uruhare Kampala ishinjwa rwo gufasha izi nyeshyamba. Nararanganije amaso umunyamakuru byandikirwa muri Uganda, abanyamakuru bakiza amakaramu ku mapuro barandika. Barizwe Perezida Museveni yaburi urubyiruko rwateguye imyigaragambyo ku wa kabiri yamagana ruswa ku nteko ishinga amategeko arusaba kurinda gukina n'umuriro rugashyira imbaraga mu bikorwa by'iterambere. Bamwe mu rubyiruko rwa Uganda bateganya ko tariki 23 ukwezi kwa karindwi bazigaragambye bagana ku nteko ishinga amategeko ya Uganda bagamije kugaragaza agahinda baterwa n'uko leta nta kibafasha kubera ruswa yamunze benshi mu bategetsi. Abo basore n'inkumi barashinja abagize inteko ishinga amategeko ya Uganda kwijanika mu bikorwa bya ruswa bituma urubyiruko rubura ubushobozi bwo kwiteza imbere. Ikinyamakuru Daily Monitor kizi ko Perezida Museveni yasabye urubyiruko kwikuramo ibitekerezo byo kwigaragambya ku wa kabiri kuko iryo tesha mutwe leta itegetse itari kigikiye, abasaba kudakora mu muriro baharuzi. Yasabye urubyiruko ruri gutegura imyigaragambyo igamije kurwanya ruswa kwegera Colonel Edith Nakarema wategura urugendo rwo kurwanya ruswa 2019 akababwira uko byagenze. Yavuze ko bashaka gutegura imyigaragambyo bashobora kuyishyira ku cyumweru ku buryo nta bikorwa by'abantu bangiza. Museveni yakomeje avuga ko ari bamwe batavuga rumwe n'ubutegetsi bwe bakora n'abanyamahanga bagamije guteza imvururu n'umutekano muke mu gihugu, ariko ngo nibikomeze kuzafatwa ingamba zikomeye. Perezida Museveni yavuze ko leta ye iri mu bikorwa byo kongera umusaruro mu gihugu byaba ari ubusazi kumva ari abatabibona bagashaka kwigaragambya. Polisi ya Uganda yatangaje ko itigeze itanga uruhushya kuri abo bashaka kwigaragambya, ariko ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP byavuze ko urubyiruko rwarahiye ko rutari bukangwe n'amagambo ya Perezida Museveni. Abashaka kwigaragambya bavuze ko badakeneye uruhushya rwa polisi ngo bigaragambye mu mahoro, ko uburenganzira bwabo bahabwa n'itegeko nshinga. Uru rubyiruko rwa Uganda rurategura kwigaragambya rubereye ku rubyiruko rw'abanyakenya rwiswe Jenoside rumaze iminsi rwamagana ubutegetsi bwa William Ruto. Amakuru aturuka muri Uganda yavuze ko ibiro by'ishyaka NUP mu mujyi wa Kampala byagoswe n'abasirikare benshi kugira ngo ku wa kabiri bigaragambye batazaba ariho bahagurukira berekeza ku nteko ishinga amategeko. Perezida w'ishyaka Bwana Cyaguranye Batarias Bobo Wine yanenze iki cyemezo, yavuze ko ubutegetsi bwahinduye ikigo cya gisirikare yasanzwe ari ibiro by'ishyaka rye, ariko yavuze ko byumvikana kuko ubutegetsi butinya abaturage ngo buzi neza ko bwabahemukiye bikomeye. Ninyabije muri Tanzania abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Manitswe Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yakuye abaminisitiri babiri bakomeye ku cyumweru mu mavugurura yakoze muri guverinoma. Abaminisitiri birukanwe ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Januri Makamba na Minisitiri w'itangazamakuru, itumanaho n'ikoranabuhanga Nape Nnauye. Bije mu gihe kandi hari ibihuha bivuga ko bateguraga rwihishwa kurwanya gushaka kongera gutorwa kwa Perezida Samia Suluhu Hassan. Perezida Suluhu yatangiye imirimo nyuma y'urupfu rw'umuyobozi wari ukunzwe na rubanda John Paul Magufuli witabye Imana nyuma yo gutorwa. Ikinyamakuru The Citizen cyanditse ko nka Minisitiri Nape yirukanwe nyuma y'iminsi mike agaragaye mu mashusho ku mbuga nkoranyambaga anenga uko amatora akorwa muri Tanzania bikurikirwa n'abaturage bamusabye kwegura cyangwa se akirukanwa. Ishyaka akomokamo CM riri ku butegetsi ryahise ryitandukanye nawe rivuga ko ibyo yakoze ari ibintu bitakwihanganirwa, uko byagenda kose agomba kubiryozwa birangira yirukanwe. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundikira muri Kenya abanyamakuru bakoze ba muri no barandika. Banatwa abanyamadini muri Kenya bashinja Perezida William Ruto guhembera imyigaragambyo mu gihugu no kwiyongerera ubukana nyuma yo kubeshya abanyakenya ko akizeho guverinoma akazana icyo bise igihuha. Ikinyamakuru The Kenyan cyanditswe ngo Perezida William Ruto ananiwe kumenya icyo rubanda ishaka ashyiraho guverinoma itagize ikimaze na gito
ndetse n'abayigize ngo n'abantu bashobora gutuma n'utarajya mu muhanda nawe ajya kwigaragambya. Ku wa kabiri tariki 23 kwezi kwa karindwi hateganijwe indi myigaragambyo karundura mu gihugu yahamagajwe n'urubyiruko rw'abajenizede rumusaba kwegura. Charles Onginjo, Musenyeri wa ACK Maseno Diocese mu Majyepfo, yavuze ko umutegetsi mukuru mu gihugu yababaje abaturage nyamara yabonye umwanya mwiza wo kubamara uburakari bwatumye bigaragambya, ariko ngo yashyizeho abaminisitiri batari bo. Uyu munyedini yavuze ko Perezida William Ruto yavuga ko ari abantu bari gutera inkunga imyigaragambyo imurwanya bayijijije ko ari we wa mbere uri kuyitera inkunga, kuko ngo atumva ko abantu banze abantu akaba akomeje kuba batsindagira. Perezida Ruto usa n'umaze kurambirwa imyigaragambyo nawe yavuze ko bimugeze mu ijosi, ahasigaye agiye guhaguruka akarengera igihugu. Mu mvugo ati nta yindi myigaragambyo izongera kuba, urubyiruko rurashyiramo n'agakabyo. Iyi myigaragambyo yamagana ubutegetsi muri Kenya imaze kugwamo abantu barenga 50 ndetse batavuga n'ubutegetsi. Ubu barasaba ko inzego z'ubutabera zikora akazi kazo, ababigizemo uruhare bose bagakurikiranwa.